Читыры жолызене патшалық наградызем. Эшреші денезем дунызене республика адалановне пызык тюбеховнызене савынышлайлар удырура правительство жүрденже числариш. Пызык чиза дивишнезембе перен корреспондент Елена Дмитриева балаштарать. Патшалық награды зенете вишнесен ешінче церлі тыдымрава и хурагансем. Весене пурнете еще тюрі кымалпатуных астарлық паттыры жулық пірліштерет. Чываш халық артисне Валентина Иванова на Рашей президентчен хисеп паллы печеслариш. Сценасты Шепкин яжелі Московри театр училищенче сталық не туптана. Чываш академия драма театрынче пинде тұғырчар сагырвын вишміш шылтан павай хурать. Волкалы планығы не еверлі, тарын шухышлы илемлі сынарсем курагансыне яланақ тытканлайшы. Ипан пиде телейлі, шагында пуринде тепірле пулнышын. Палах по уяв манжын шешмар, педем Чуваш академии драмы театрын еще не земшень. Тавах везене бурне, режиссер зене, актер зене, педем театр палахне, педем Чуваш халахне, тавгалас келить. Пан гигун гыщен тадахта лайхра, эшлезамитпе бурнма бушладык тезашутлады. Пуштарынызем республика Адалановне пызык тюпехывна, шаван пекех церля проект, ценче шайынче спорт умартовесем, уявземпе акцизем ергелеме пулышна. Весем хысень ишне чундан юратныне білдерчеш. Эпін дизелен струйра ширым бір жуғышларым, пирін пушлық педелайық, тавақ пушлыға шаван бек мана накрат панышын. Ебір шула чечексем нумелардат бар. Хула илемлік жіне бір педесавнат бар, таржат бар. Хамрын нук-нучкызем илемлік бе курчыр дет бар. Ачызым бешлеме пиде юрададып, ачызым де мана юрададаша, ебеде візене пиде юрадап. Хавхаландара дінде візен тимли лене, хастарлы булны, оспухны, малла интереслене. Вара ачызымбе вылязан, ачызын кымылызымде ужилашы. Педембе вадыреке шин сумла награда сенетивищря. Михаил Игнатьев пухыннызене онышу сунча. Малашнете республика Аталановшень перлета рышмачен сакаларя. Чувашхинкаларым валей Елена Дмитриева, Вадим Владимиров.